Uy bozorga da kelip kaldık mınaki. Uy bozor. Qandaysiz aka? Qancha bağlari? 75. Bu 75. Bu sağım mı? Qancha litr süt beredi? 12 litr süt beredi. Mına jelinde tartib ko'rsatayin. 12 litr süt beredi ekan. Qanchanchini tug'an aka? Bu 3-nchini tug'an. Bu 3-chini tug'an. Arkada sizniki? He, al yosh. Yosh. Muyizi yo'q to'qol ekan, ha? He, muyizi yo'q to'qol. Mına. Bu aldı jag'in. Jelinlerini görüyorsunuz dostlar. Bunun bahsi qancha? 80 ming bor. Bu 80 ming. 80 ming so'raydi. Qanchanchi tug'an? Birde tug'an ekan, yosh ekan. 80 ming so'raydi. Qanchadan bermedingiz shularga? Bo'g'iz ekan. Qanday? Qanchadan bermedingiz? So'radi bozor. Ha, 70 ga berdim men. Qaysini? Mana buni 70 mingga berib beribdi. 70 mingga berib beribdi. Telefon nomeri ayta olasizmi? Telefon nomer 705. 705 01 32 03. 01 32 03. Qaysi yoqda turadi? Kamshonovkada. Kamshonovka yoqda. Qaysi? Aeroport yoqda ekan. Dostlar. Ta bu yerda Baykem uy sotadi. 70 ming so'radi. Bo'g'izmi bayke? 4 oy bo'ldi. 4 oylik bo'g'iz. Hozir sağımmi? Tamam. Qancha litr süt beradi hozir? 8 litr süt beradi. 8 litr süt beradi. Qanchanchini tug'an bayke? 3-nchini tug'an. 3-chisini tug'an deydi. Bozor berdi? Berdi. Qancha berdi? 60 berdi. 60 berdi bozor. 60 mingga bergan yo'q. Bu yerda yaxshi buzoq suyini o'tirib. Assalomu alaykum aka, qandaysiz? Bu Muzoli uy. Galstin. Kunajin. Kunajin Galstin. Balasi semental. Sütüden yaxshi ekan. Aka süt yaxshi? Sonniga yaxshi. Jashkinda bilar. Qancha litr süt beradi? 7 ga berdim men. 12 litr süt beradi. 7 ga ber. 7 ga ber bolam. Yo'q, bolasmi? Oldu desem 8 bulan oldu buna. Qancha 8 aytib qo'ying. Qancha 8? 78. 78 mingga ketdi. 88. 88 ga ketdi? Yo'q. Oldu? Beriniz aka. Qancha siz qancha so'rayapsiz? Qancha so'rayapsiz? 105 ming so'raydi. Ya berim ama. 88 ming berdim aka. 88 mingga bergan yo'q. 105 so'raydi. Galstin. Bayka bu Rossiyadan kelganmi? Rossiyadan kelgan ekanmi? 88 ming berdi bayka. Sразу sanayım dedi. 88 var bu dağı bayka? Anchalar Bar dağı. Var deydi. 105 so'raydi. Tak, bu yerda xunajinlar mı bayka? Kunajinlar 2 yosh. 2 yosh xunajinlar turadi. Bahası 210 ha? He, 210. 210. Arçandan da göstereyim dostlar. Qancha berdi bozor shularga? Marka 55 berdi. Buga 55 ming, Şvits taza. 55 ming berdi. Qancha olsa berasiz Şvitsni? 60. 60 ga beraman dedi. Yaxshi. Tak, ushul eki xunajinning esini, telefon nomeri. Aka aytaveramiz. 709 men. 709 98 98 68 20. 68 20. Qaysi yoqda turadi aka? Gavirlovka. Qaysi yoqda? Gavirlovka, Soquluq. Soquluqda. Bitter aka uyda tartam. Mana bu yerda cho'ng uy turadi. Qancha dedi basim? 115 ming so'rayapti. Berasiz naki? Aldi javob. Aka siz savdo qilyapsizmi? Qancha qilyapsiz? 110 ming berib o'tam. 110 ming berib qo'ydingizmi? Yaxshi berib tursiz. Bu qanchasi to'y? İçindegisi. 4-nchisi. İçindagi 4-nchisi dedi. Shunga qo'yib beraman deb o'tam. 110 qo'y. 113 ga beraman dedi. 113 ga? 113 ga bo'lsa beraman dedi. Aka 110 ming berdi. Bera, azza. Dostlar biz Naves'in aslına gideriz. Naves'in aslında yaxshi elitli uylar var. Biroq qarаңғы bo'lib qoladi. İçine. Ağa ko'ngil burbaysizlar. Başlayıp sana biz. Aka assalomu alaykum. Sizniki? Şvits. Satılmaymi? Satılıp ketdi. Qanchaga? 115 ga ketibdir. Şvits. Голландский Şvits. 115. Bulçu. Bul qanchaga ketdi?
Экөө тең 115 кетиптир, достор. Жакшы, рахмат. О, сименталдар кимдики? Сиздики? Кандайсыз байке? О, сименталдар сонун го. Боос бу, жакын же тууганбы? Боос дейт. Боос экен. Симентал. Жакшы парада бар экен. Сүт багытында болот. Азыр маалымат алабыз экөөнү. Артысында тартып көрсөтөйүн. Боос экен жакын. Байке, баалары канча болот булар? 160-тан сурайт. Экөөс бирөөсүн 160 миңден, Эки баш 160 миң сомдон сурайт. Бул уй экини эле тууган дейт. Эмки туса 3-чүнү туйт экен. Аркынысы 1-чини тууган дейт, 2-чини туйт экен. 160 миң сурап атасыз, базар берип атабы? Канча берет? Берди? 120дан берип атат. Бул каяктан, Россиядан келгенби? Россиядан келген. Россиядан келген экен. Телефон номер айтабызбы? Сатылайын дейт, телефон номери керек жок. Айтпайын дейт. Ал сатамын дейт. Всё, байке. Жакшы. Так, бул жерде дагы турат уй. Музоосу менен. Маке, музоосу. Желиндери. Экинчисин тууган, экинчи музоосу. Канча литр сүт берет? 18 литр сүт берет. Гарантия 18ге. Жакшы. Баасы 125 миң сом. Баасы 125 миң сом, мынакей. Эмне парада байке бу? Эмне парадасын? 125 миң. Базар берип атабы ба? Канча берип койду? 115, 110 миң берди дейт. Телефон номер айтабызбы? 0709 316 310. Кайсы жакта турат? Карабалта. Карабалтада турат. Бул жерде швейц турат, жакшы швейц экен байке. Музоосу менен. Байке канчанчын тууган? Экинчини тууган экен. Желиндерин көрүңүздөр, достор. Базар сурадыбы? Жок. Сурай электик. Телефон номер айтабызбы? 707, 707 64 65 66. Уй каякта турат байке, сатылбай калса? Канизаватта турат. Жакшы. Совхоз фрунзеде экен. Так, бул жерде дагы уй турат, мынакей. Музоосу менен 120 миң сурайт. Музоосу жок экен, кечиресиздер, музоосу жок. Аркы музоо кайсыныкы? Аркыныкы? Бул музоолуу уй могу экен. 95 миң музоосу. Эркек музоосу менен. Бул музоосу жок экен. Телефон айтабызбы? 704 Кандай? 83 81 81 81 81. Башынан айтыңыз байке. 704 81 81 83 81. Кайсы жакта турасыз байке? Карабалта. Канчанчы музоо тууган? 3 тууду. Литр канча берет сүт? 15 литр сүт берет экен. Так, музоосу менен уй, музоолуу уй. Желиндери 100 миң сурайт байке. 100 миң сурайт. Байке канчанчы музоосу бул? 3-чү музоосу мынай. Канчага бербедиңиз? Базар бердиби байке? 90 берип атат. Бербе. Телефон номер айтабызбы? Жакшы. Ассаламу алейкум байке, кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Так, уй музоосу менен. Музоосу. 3 тууган. 12 литр сүтү бар. 12 литр сүтү бар, мынакей. Торпогунан сырткары 12 литр сүтү бар. 115ке берем. 115 миң сомго беремин дейт. Мына. Маалымат. Булчу бул байке? 10 литр сүтү бар. Баласы эркек. 100ке берем. 100 миңге берем. Жаңы тууган дейт. Жаңы тугуш, биринчи тугуш. Музоосу менен. 100ке берем. Телефон номер айтабызбы? Айта бериңиз. 0706 52 31 37. Кайсы жакта турасыз? Манас, аэропорт жакта. Бул жерде Боос швейц турат, мынакей. Боос дейт, азыр маалымат алабыз ээсине. Ассаламу алейкум. Бул канчанчын туйт? 4-чү туйт. 4-чүсүн туйт. Бул Боос. Жакшы? Баасы канча баасы?
Bas 90 bin. 90 bin. Qanchadan bermeding? Ya, 75 bin. 75 binga bergan jo'qman deb. Hozir telefon nomerini so'rab ko'raylik. Hozir shu yerdan sotib beraman deydi. Voy, bersa. Bu kimniki bu? Bu yerda o'tirib. Voy, assalomu alaykum. Sizniki? Kimniki? Esi yo'q deydi. Esi yo'q, dalcha ketdik. Bu yerda muz osmon o'tiradi. Bu kimniki bu? Qandaysiz? 85. 85 ming so'rayapti. Aka muz osmoni. Birinchi tut bu. Ikkinchi tut ekan 85 ming. Ikkinchi tut. Bozor berdi-ku aka? Bozor berishgan yo'q. Berishgan yo'q, ha? Hozir boramiz oyaqadaga. Telefon nomeri aytasizmi? Aytыңыз. 0703 36 53 74 74. Qaysi yoqda turadi? Vinogradniyda turadi ekan. Bunaqay mana uy, muz osmoni. Tak, bu yerda dag'i uy muz osmonidan turadi. Muz osmona 4 kun bo'ldi deydi do'stlar. 4 kunlik muz osmoni. Mana tug'ilganiga 4 kun bo'ldi. Muz osmoni. Tug'ilganiga 4 kun bo'ldi. Aha. Qancha litr sut beradi? 17-18 beradi. 17 litr, 18 litr sut beradi. Qanchasi muz osi? 5-chisi. 5-muz osi. Basi qancha? Basi. Mo'm yaxshiroq tortamiz buni. Ne, tartyapman bayka. Basini aytdim. Jelinlerini tortamiz. Jelinlerini tartib bunaqa. Saatda ko'rsak bo'ladi. 4 lemchak ishlaydi. 4 jelin teng ishlaydi ekan. Basi-chi, bas. 100 ko'dib beraman, 100 ko'dib. 100 mingga beraman. To'g'riq qilib 100 mingga beraman. Telefon nomeri aytasizmi? Telefon nomerini aytaman abi. Aytib. 0502 0502 19 15 50. 19 15 50. Qaysi yoqda turasiz? Dağın bir yolu 0502 0502 19 15 15 50. 50. Qaysi yoqda turasiz? Belovski'de tur. Belovski'de. Mına hozirgi balanın nomerini bergen balanın uyu da ikinci uyu. Boğaz deydi. 4-5 günde tuyut deydi. İkinci tur. İkinci tuyut. Mına bir artın tar. Hazır. Mına akıren tartavuz. Evet. Artı ucu. Şapayıp iştap koydu ucu. Mına 3-4 günde tuyut deydi. Bağısı kança bağısı? 90 binge de otar. 90 binge de otası. Arkınça arka. Bu da boğaz kene? 75 ge 65 Bu 75 binge deydi. Kançancın tuyut? Janı tuyut bu? İkinci tuyut ken. Geçirir. Bir ayda tuyut deydi. Bir aydan ötüp tuyut deydi. Mına şu nomerge çalaveresizler dostlar. Bu yerda dağı turadi muz osmoni uy. Assalomu alaykum aka. Aleyküm. Qanday ishlaringiz yaxshimi? Bo'lib o'tadi. Qanchalik muz osi bu? Birinchisi. Birinchi muz osi. Qancha litr sut beradi? 8 dan 10 litrgacha sut beradi. 4 jelin teng ishlaydimi? Büt ishlaydi. Yaxshi. Bahsi 85 tane. 85 so'rayapsiz. Bozor berdi? Bozor 75 lira. 75 ming berdi bozor, bergan yo'q. Archaqdan da ko'rsatadi. Muz osi erkak burg'achi. Burg'achi muz osi. Kelajakda uy bo'ladi, sho'g'ishgan. Arqa kimniki? Ha, boshqaniki. Tak, nomer aytasiz telefon? 502 502 22 22 85 85 48. 48. Qaysi yoqda turadi bu aka? Manas. Manas. Bu yerda bir uy sotilib olindi 95 mingga, toza, shivit. Shu bilan uy bozorini oyoqlaymiz do'stlar. Like bosib qo'yingizlar, boshqa bir tuganlarda ko'rsin.